umucamanza muri sentare y'intango ya Kicukiro i Kigali mu Rwanda yahanishije ihadabu ingana n'umuriyoni w'amafaranga y'u Rwanda umushoferi yikekwa ko yishe agonze umumenyeshamakuru Ntwari John Williams. Uyo mucamanza yafashe ingingo ivuga ko ari icyaha yakoze bidaturutse ku bushake. Eric Bagirubusa yari muri sentare adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Ni icyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yasomye ari kumwe na mwanditsi. Nta ruhande na rumwe mu baburanyi rwagaragaye mu rukiko uretse itangazamakuru n'abandi bari bakeneye kumva urubanza. Umucamanza yatangiye amenyesha ibyaha uwitwa Moyize Manuel Bagirishya aregwa n'ubushinjacyaha, n'ibyaha byo kubabaza umubiri w'undi muntu bidaturutse ku bushake, n'icyaha cyo kwica umuntu bidaturutse ku bushake. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemere ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu rukerera mu saa 8:50 yagonze moto yari itwaye umunyamakuru Ntwari John Williams ahita apfa. Mu icarumanza avuga kandi ko Bagirishya yemera ko yakomerekeje Munyagakenke wari utwaye Ntwari kuri moto. Ibyo bikagaragazwa n'ububabare bukomoka ku bikomere bivuga ko Munyagakenke yari afite ku rutugu rw'iburyo agezwa kwa muganga. Umucamanza avuga ko muganga yemeje ko Ntwari yari afite ibikomere byinshi ku mubiri kandi yaviriranye amaraso menshi. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemera ko impanuka yayitewe n'uburangare n'umuvuduko mwinshi, ashingiye ku kwiyemerera ibyaha kuregwa ndetse no ku bimenyetso ubushinjacyaha bwamushyikirije. Umucamanza yanzuye ko Bagirishya ahamwa n'ibyaha kandi ko agomba kubihanirwa. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye uyu bivuga ko ari umushoferi igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga ku byaha byombi. Buvuga ko yakoze ibyaha bigize impurirane mbonezabyaha. Mu bushishozi bw'urukiko rwanzuye ko ibi byaha uwitwa Bagirishya yabikoze kubw'impanuka kandi ko yabyemeye we n'ubwunganizi bakaburana basaba imbabazi. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhanishije ihazabu ingana na miliyoni 1 y'amafaranga. Umucamanza yamenyesheje ko kujurira icyemezo bikorwa mu gihe kitarenze ukwezi. Yanzuye ko igihe urubanza ruzaba rwabaye ndakuka umushoferi yarangije kwishyura ihazabu yamuciye azasubizwa uruhushya rwe rwo gutwara ibinyabiziga. Kugeza ubu ntiharamenyekana ubwoko bw'imodoka bivuga ko ariyo yabaye intandaro y'urupfu rwa Ntwari John Williams. Mu cyumweru gishize ubwo haburanishwaga urubanza havutse igisa n'ubushyamirane hagati y'umunyamakuru washakaga gukurikirana iyi nkuru n'umupolisi wari urinze uwo bivuga ko yakoze impanuka. Umupolisi yasabaga umunyamakuru gusohoka mu cyumba cy'iburanisha, umunyamakuru akabyanga. Byateye umucamanza gufata umwanzuro ko umunyamakuru asohoka mu iburanisha ritari ryashyizwe mu muhezo. No kuri uyu munsi akimenya ko mu cyumba cy'urukiko harimo abanyamakuru, umucamanza yibukije ko mu iburanisha riheruka bitagenze neza, asaba abanyamakuru gukora ibyo bemererwa bitari hanze y'amategeko. Urupfu rw'uyu munyamakuru Ntwari John Williams ntirwakunze kuvugaho rumwe, ahanini bigashingira ku kuba inkuru ze zaranengwaga cyane n'abantu bakomeye bari mu butegetsi, ndetse akenshi nawe ubwe bagakunda kumwibasira cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari umuhezanguni. Imiryango mpuzamahanga irengera iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko urupfu rwa Ntwari rurimo urujijo. Iyo miryango n'andi mashyirahamwe agera kuri 90 cyane ayiganje ku mugabane wa Afurika aherutse gusaba leta y'u Rwanda kwemera ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga ritagize aho ribogamiye ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari. Icyo gihe umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda yandikiye ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika avuga ko ntacyo basubiza iyo miryango kuko dosiye ya Ntwari yagejejwe mu butabera. Akavuga ko kugira icyo babivugaho byaba ari ukwivanga mu mikorere y'urundi rwego. Urupfu rw'umunyamakuru Ntwari rwamenyekanye ku itariki ya 19 z'ukwa mbere rutangajwe na polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda. Polisi kavuga ko Ntwari yakoreye impanuka mu mujyi wa Kigali mu rukerera rwo ku itariki ya 18 z'ukwa mbere saa 8:50. Ikavuga ko nta cyangombwa na kimwe yari afite kimuranga. Umuryango wa Ntwari uvuga ko wahamagawe na polisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda iwereka umurambo wa nyakwigendera wari mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru, babona kwemeza ko ari umuntu wawo wapfuye. Bagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali.